Presiden ke KSU ba Lambok Starwell Marngar ula kuntui ko sorkar ba kamdai banle arsap habakhat ye kren ke seng nyotep National Liberation Council HNLC habakran ta kasngi nyotrik no pra arjar bo ar ba Lambok Starwell ulong ba ka sorkar kamdai banle arsap hadin ba ke HNLC kala priang ke jing ye kren ye suk namar ba ka jing syakhat hajir ki khot ke seng kala ban penthot ye ke jing ye kren ya kena kemat ngam da kwa tan ya keban ngan keren jong kerengai namara ai be kitrai takam keren kamha andai long ngasui na sabar kumuru pat ba ngan keren ba kunu lam ko seng ngasui ba ka jingle trong ka sarkar India tenat kata NIA ka dik tenat trong sarkar ni kan kadai ka sarkar ba bro stagi keren ba ikot ba wano skemi je keren ina ya ta kalanti ka basai sangin o ka jing ong snam sangin o ka jing rakyat andai kelas dang banyak syakmat kan ka jing keren ni igla kot jumut ban na kaliang ka kanhun HNLC ru ni kelas sarkar ka i ka facility ya kata andai ko mo kolong ki kriya singi ko bor mas itang ka wai ka khublei ka kamon bat kadung da kadiang tigar komle kan dir kom iba kamlei ba ka yalam sa jingba kala penyelam sikoi bat kelentik ban bakla bat kan khap sni wasa de ngas tentu ya ka sarkar India hal kijon ya ka ta ka jingfu ban penbet nanti badai wat namle asap ban ong ba wan na pila ong wan persang bat bande pai bat ka don ka jingfu le si nalawan bila ban sim ka jingem dengan sokun kita kemdai banjia bat kemdai bejia bat ai ba ba no song jalan katnya pengot ni bisar wa kan ni mar babun balang hi angin wat ni kurhun balang fair pila don ke mu nak duk ko masaba kini kan hun celi kan wan skemi cekran banyak penbet ya terkimat cendawa bat kasakar dia telah ka yailong han ke long han kom i ba ka pen atatin ya bun balang bayu se kan ke jingakran yuk kan baklalanti